جیان به پرسان پیش دکوه، به رخنه و نرخاندنیم پیش دکوه، دبیم جی پرسان نترسیم. دیگل هوشنگ پروگرامه کی هفتانه لسر اکران خانی تیویه. هر روزا سه شنبه ساعت 8 ایواره لگوری دم اروپا از لبنداوامه منجیل بنداوی. تماشاوانی خانی تیوی دم او خوش به هی بیدی کم روشا و باش به دوی خلکی ده از هن مجار بینم پیش بری و بنرخینم لیوه گرم و رخنه بکم هی بیدی کم کون سوده جی ورگرن شعالیه انفرماسیون و شعالیه شروع کرنه بری ام دست به پروگرام خواه بکن فنجان قهوه خواه حاضر بکن دا ام بحبر قهوه جی بخون و الهو گهدار بکن فرمو هناك تيبيني جمرتين كو از رخنين من توندن و بالتايبت لآلية كي سياسي لتفجير كي سياسي از رخنة دكم مبريجي قوتي از ديسا دوباره دكم يعني اف تفجير سياسي وكي اخطبوته وكي كانسيري خبرداي جودة كرد و كردستاني بديروكا ويجلي ليستيه بناسناماوي ليستيه بداگر کرین کردستانی ر پلان و پروژه و تکنی دانیه از چیزی بیشم ضرر و زیانه کی مزن گیهاندیه زمان کردی ضرر و زیانه کی مزن گیهاندیه تفجر سیاسی گلی کرد نتنه ولو یعنی دشمن گلی کردی کریه دوست گلی کرد وکی حافظه صد وکی رژیم ایرانی کو حتی روزا ایرو تیکلی وی تفجر هانی برژیم ایرانی رهیه گلک تشتن یعنی گلک تشتن کرید کرنا ما في مروفا بن بيكرني ما في مروفا روجانا اف تفجر هانی جدا ما دام مزراندنا خودو حتی روزا ایرو دوی روشا هانی دیه براستی حق کریه کو از نتنی ده هفته ساعته کی جبو وی رخصناهانه جبو رخنه و نرخاندنا وی رخصناهانه ترخان بکن وقتینم نا از که یعنی بدسم بهاتانا هفته و 2 ساعت 24 ساعت هاده کو م بحثا شاشتی و کیمانی و جنایت و بن پیکرنی ما فی مروفا ایوی تفجره هانی گمی بکرانا جی دیسانت قدیه لو ما براستی حق کریه که از رخنین تند لوی تفجره هانی بکم جبر کو ضرور و زیانا کو گلی کر دوزا گلی کر جوی تفجره هانی دیتیه جتو تفجرین کرد ایوکی دنجی ندیتی از نبجم تفجر کرد سیاسی چرا شیرن و ملائکتن و نا البته کیماسی و شاشتی و پروبلم و کشی وانجی هنه پده کده بیانه کده بگوران ده گروه ما و پارتی ما این کرد سوری جی ای روشافا جی ده لی بتایبت تفجر پکه تشتی کو آنی سری گلی کرد و دوزا گلی کرد ل 4 پرچه کردستانی ل 5 پرچه کردستانی ل 6 پرچه کردستانی اگر هم کار بین اروپا جی بحثیبن کو پرچه کیجه جو کردستان یه دیاسپورا ایشو آزاری کو وی تفگره هانی گهاندی گلی ما گهاندی ناسنامه ما دوزا ما تو تفجير سياسي نكري لو ما حق كريو كأز
بچێکی سەرتی بژی ڕادیکال بژی و بچێکی ولۆ ستێخم ینی ئەف تەبگەر بە تایبەت ئەستێخم بن سپۆتا رەخنە و نرخاندن و سرد بم ینی دبکو هەنێک برادەرێن نەرم بن لێبەرال بن یانجی نەوەک من بن ینی ئەز ڕێزێش هەڵوەست و نەرینێ وان دەگرم ئەس بەهێڤیمکۆ ئەو ڕاست بن ئەس شاش بم لێ لە گۆری باوەریە کو ئەزگی هاشتمە کو ئەو تەبگەرە هانێ ئیسلاح نابن نەمومکنە ینی ڕێفۆرم ببێ نەمومکنە نەڕەخنەوەی ڕێفۆرم دەکرد تشتێکنی کاربێ ڕێفۆرم بکرد لێ تەنێ مەرە کاربێ بەوان ڕێخنەیەن هانێ بچێکی جواکی هشیار بکەژە مەترسیەن وێ جەماعەتە هانێ وێ تەبگەرە هانێ دناو دژی سەرەکە دناوا وێ تەبگەرێدە سەرکردەیە وێ ڕێخستنا هانێدە ئەس دەدەم بەرڕەخنەیان ji ber ku di nava ev tevger serokê xwe kir wekî pût kir wekî wî xwe kir yenî xwe dikir wekî pêxembera xwe dikir wekî fêlezofa xwe dikir û li ser gelê Kurd tên ferskirin serokê gelê Kurd bi serokê Newewî û serokê Netewî û serokê nizanim Sererd û Binerd û Spartakosê Kurdayê û ji qudrata îlahe û navê wî Ebdullah û ji van çîrok û çîrvanokên ku yani çi bêjim Tirka li ser Atatürkê xwe negotî tevlî ku Atatürk yani gelek tişt ji Tirka re kirî Tirka li ser Sultanê xwe Osmanî jî negotî tiştê ku PKK li ser Apo gotiye û Apo kawin ji xwe re rewşa PKK biner û rewşa Kurda biner nizam Apo ji Kurda re çi kirî xem nakir lê ev rêxistina hanê berpirsê wê û berpirsê kiryar û tawan û cinayetên di hundirê wê di sereke serkirdatiya vê rêxistina hanê berpirsyariya wê heltîne di nav de û pêşîn Apo Abdullah Öcalan yani dibin kes bêjin girtiye û dibin yani wilo dilê xwe pê dişewitînin bi halî dişewitînin yani tedbîqey Mazlûm Dogan di hundirê zindana de yê tedbîqey em niha di salê heştê û yek û heştê û du û conteya 12 Eylûlê li Tirkiyê hikûmdar e desthilatdar e û Apo feqîrê Xwedê yani qurtek av bi dest wî nakeve û sibên îro êvarê di nava gireva birçîbûnê de yê û çok pê binemayê hal pê binemayê bî wek ta û derzî yani çerm û hestî feqîr û rehtê dinemayê û di tecrîdê de yê û dibê em devê xwe bigirin û em rexne li Apo nekin û em jî wekî Apo şiya yani bêjin tecrîd û tecrîd û van meselê hanê baş e yani em werin ku ev vî gelê hanê ev rêxistin xwe li ser vî gelê hanê ferz kiriye û serokê vê rêxistina hanê li ser vî gelê hanê hatî ferzkirin çi bêje wek wî partî çi bêje partî zane heval ma tişkû fêm bike partî baş dizane serokatî dizane heval cuma dizane heval qaras û heval navê wî çi Hebas ew hemû tiştî fêm dikin em çi ne em binirxînin wek car cana ji mir tê tikiyê tê rexne li Apo dike ya tikiyê tu rexne li heval te çi kiriye heval cuma nizanim çi kiriye heval cuma çi kiriye yani niha em werin muqayese bikin di navbera Apo û cuma de ez nizanim min nebihîstî ku Apo bi destê xwe heval emrê kuştinê daye fermana kuştinê daye hîna dema li Tirkiyê bû fermana kuştina Celal Aydin Apo da Şehîn Dolmez û Cemîl Bayik û hin kadrêdinê PKK Celal Aydin girtin û hiştin ku bi destê yani ew tirba xwe bikol û wî kuştin yani lê ferman û biryar a Apo bû li Libnanê li Lolanê li Şamê hemû tişt bi biryara Apo lê hîna me bi rastî min nebîstiye ku Apo bi destê xwe
کادرێکی کوشتی یا هەواڵێکی کوشتی جمعاولۆ کریە دووارێ هۆڤیتیەدە یعنی دووە کوشتنا هەواڵادە جما جەمیل بایک تەرجیح دەبێ یعنی ژە ئاپۆ بێ وێدەتر لێ نەکێمی ئاپۆی جەمیل بایکشی نەکێمی ئاپۆی ئاپۆ چاوا دەکرد یعنی ئاپۆ وێرا بە ئەمرێکی بدە ئەبوبەکر چەند تەسیە بکە پشتروی بینێ تێخە مەحکەمێ و بێژە ئەبوبەکر متەعەفو کرد ئەبوبەکرژی بێژی ئەس دەینداری ئاپۆمە و ژیانە خۆ بە ئاپۆ بگرێدە بۆتان ولۆ نزانم جەمیل بایک ولۆ عەباس ولۆ ون vegeriن dîroka cima belkî carek di car sê car hukmê idamî li hemberî wî hatî birin lê apô sekinan dî partî te hukm kir heval te hukm kirin lê min te xelas kir ê wilo wê cim'a wê bibe kulê apô yani ayê psîkolojî deyndarê xwe deyndarê apô dibîne ku jiyana wî xelas kirî hemû apô bi vî rengî yani vî tektîkê hanê apô bi kar anî dindirê rêxistinê de tu dibê qey apô li cem mît û cem CIA û cem Mossad û cem istixbaratê dinyayê hemû hatî perwerdekirin KGB û nizanim kîjan hêzê çi istixbaratê dinyayê hebe apô li ceman hatî perwerdekirin apô hewq qasa sal bi vî şêwazê hanê bi vê rêbaza hanê PKK rêve dibir îdare dikir wê kadroya li hemberî kadroya derxîne û yanî bihêlî kadrekî êdin bikuj û tasfiye bike piştre wî bîne te çima wilo kir me wilo negot me emir neda bû bikuştina êrê serokê min tu bêdeng bû jî te negot na jî wê rabe apô planekî çêbike û mehkemeyekî çêbike û vî kadrê hanê bikuje yan jî wî têxe hukmê idamê lê bibir û bêje şensekî din bidêne kambire hinek cinayetê din bike em fersetê bidêne serokayetî a rêbaza serokayetî axlaqê serokayetî mentiqê rêvebirina PKK a serokatiya birêz apô birêz serokê newewî bi vî şêwazî heva giregirê PKK saxin hine ê ji wan reviyane ê ji wan rûniştine ê ji wan diaxivin ê ji wan rexne dikin hemû apô ji min bêtir çêtir xwendin û dîtin û naz dikin eger ne wilo be mere bêjin na wala ne wilo bû mele apô melîket bû apô gelekî baş bû lê em xerab bûn ha mentiqekî wilo jî heye divê aynî vî mentiqê hene na apô baş bû bes ê derdora wî pîs bûn apô biaqil bû bes ê derdora wî firset û ew jî di analîzê xwe vî tiştê hanê dida diyar kirin baş e ev niha di nava medya PKK de û di nava civaka dost û ailewîgirê PKK jî bi helbesta cîgerxwîn jî û strana şivanperwer kîne em apôçîne em ev apôçî ji kur hatiye kî navê wan kir apôçî çawa yanî tiştê ku niha PKK dibêje tevgera apôçî û çizgiya apôçî û çizgî û çizgî û apôçîlar û apôçî hereketî û apôçî çizgîsî ev ji kur hatiye kî vî navê han li vê tevgera hanê kir
ev rojname yan jî kovar a aydinlêk a Doğu Perinçekê. Doğu Perinçek jî yek ji hat mehkemekirin wekî ergenek huncî. Kurdê me Bakur wî baş naskin, Kurdê me Rojava wî kêm zêde na. Endamên PKK naskin lê dervayê PKK wî naz nakin. Ev Doğu Perinçek 88, 89, notî, notî yekê dihat Şamê dihat, Libnanê dihat cem abû. Fotoyî û lê bigerin Doğu Perinçekê wî ji wer derkeve. Dawî jî derket ku yanî bi emrê dewletê, bi emrê mîtê diçû apol li Şamê didît. Ev kovar di heftê û heftadê wan salîhanê de hîna PKK di qunaxa damezrandinê de bû yan jî hatibû damezrandin. Apo û apocu wê yenî vê hereketa hanê, vê grûpa hanê bi vî şexsê hanê hat girêdan û jêr hat wekî rêklam û propaganda di nava Raya Giştî de. Medya Tirk jî ji aydinlik vî navê hanê stendin. Vî navê ku wekî navê çeteya, wekî navê eşqiya û teşqelçiya û apocular û apocî ku tu rêxistinekî, tu grûpekî bi şexsekî girê de. Wê çaxê ev bû. Lê PKK wê çaxê vî navê han li xwe dikir yan na? Qebûl dikir yan na? Tevgera PKK wê çaxê di qunaxa damezrandinê de di sala 78, 79, 80, 81, 82, 83 veger. Vegerin serxwebûn. Eger du wê qunaxa damezrandinê de we navê yanî wekî iftîxarekî, wekî xwedîtinekî bi vê navê hanê di nava PKK de hûn bibînin, ez nema diaxivim. Wê çaxê di nava PKK ev nav hat mehkûmkirin. Ev navê ku ji aliyê girêdayê dewletê û ji medya dewletê û medya çepgirên girêdayê dewletê dihat gotin li ser vê tevgera hanê, ev hat mehkûmkirin. Ne tenê wilo. Vegerin erşîfa serxwebûn jî hûn ê bibînin. Di mehkemê de dema ku Mazlûm Dogan, Xeyrî Dürmiş, Kemal Pîr û Ferhat Kurtay û kadroyên sereke giregirên PKK wê çaxê dema ku di Hundirê zindana de bûn, zêdetirî 40 kes di Hundirê mehkemê de di îfadeya xwe de vê têgeha hanê, vê anlayîşa hanê, wekî Tirka gotî, wekî Apoçiya gotî, apoçî hat mehkûmkirin û hat redkirin li pêşiya dadgeha dewletê de. Di şexsê dozger de dadgeh û dewlet û medya dewletê hat şermezarkirin. Li ser navê serkirdeya PKK a di Hundirê zindanê de hat rexnekirin. Baş e, ka niha ez ê ji we re bi zimanê erebî, wergera wê ya Tirkî û Kurdî jî heye. Di Hundirê serxwebûn de Bakurî dikarin lê vegirin ka gelo ev axaftin rast yan na. Tiştên mehkeme, dawaya PKK, îfadeya Mazlûm Dogan, Xeyrî Dürmiş, Kemal Pîr hemû bû pirtûkek û serxwebûn derxist û hat wergerandin zimanê erebî û li Rojavayê Kurdistanê û li Libnanê hat belakirin bi navê berxwedan jiyane. Axaftina Mazlûm Dogan pirtûkekî bi vî rengî kalan binerin Mazlûm Dogan çi dibêje. Ev ji pirtûka ku ev ji belava ku pirtûkên PKK ji erşîfa PKK ne ji cem bine. Ka binerin bi zimanê erebî û rojavayî û başûrî wê bixwînin û bibînin. Mazlûm Dogan li ser têgeha Apoçî çi dibêje di salê 80-81 di dema mehkemê de. Lê binerin hûn dikarin vîdeo jî bisekînînin bi hûrbînî û ê ku bixwaze jî PDFa wê ez karim jê re bişînim ji bo ku di vê meselehanê de tekez be. Ew nebîyenî ku ne tiştekî min ji cem xwe gotî. Ew ji xwe erşîfa serxwebûn li ber destê we ye
ایکو بخوازه بی وگره بنرن بی چوا تێکۆشەرên PKK ê wê çaxê çawa mehkûm dikin dewleta Tirk, medya Tirk û dadgeha Tirk û bi çi şêwazî PKK û nasnameya PKK û rastiya PKK diparêzin. PKK-ya ku me wê nas kir û me jê hes kir, PKK-ya Mezlûm Dogan, Xeyrî Dûrmij, Kemal Pîr, Ferhat Kortay, Akif Yılmaz, Ali Çiçek ew bû. PKK-ya Cemîl Bayik, Duran Kalkan, Abdallah Öcalan PKK-yekî dîrok dizane. Bê bi çi rengî bû, bi çi şêwazê bû heta roja îro bi çi rengî berdewam dike. Ka ji xwe binerin Mezlûm Dogan çi dibêje. Xem nake ez ê biçekî bi Kurtî bijî ez ê ji zimanê Erebî wergerînim. Kurdî ji bo got bakurî biçekî têbigêjin û biçekî wijdanê wan bihece. Bi taybet ev nivîskar û rewşenbîrên derdora PKK ev ê ku nanê xwe ji medya PKK dixwin û jiyana xwe wilo xweş PKK diparêzin. Mezlûm Dogan çi dibêje? Ji dozger dibêje, di lêpirsînê de li pêşiya dadgehê. Dibêje yanî tevgera me bi navê tevgera Apoçî hatî naskirin, bi navê Apoçiyetê hatî naskirin di nava Raya Giştî ya Tirkî de û di nava medya Tirkî de a Fermî her wiha di nava gel jî de hatî naskirin lê di nava me de na. İstisna, em istisna, em wilo ji xwe re nabêjin. Em bi vî rengî ban xwe nabêjin kîne em ama Apoçî ne. Ev tişt tuneyî. Ev Mezlûm Dogan dibêje. İstisna me yanî ev nav tê belavkirin ji aliyê hin grûpên çepgirên Tirk û hin tevgerên birjwazî ê Netewî di Hundirê Kurdistanê de ew jî navê me dikin Apoçî. Ev kî dibêje? Mezlûm Dogan dibêje. Lê ya rast ew yanî ku em rêxistinekî siyasî orgutekî siyasî, rêxistinekî siyasî bi navê kesekî, bi navê şexsekî vegirêdin, ev tişt ne rast e. Ev kî dibêje?
ev mazlum dogan dibêje. Bi guhdar bi mamoste Cemîl Bayê ku Turan Kalkan, mamoste Mustefa Qarasu, belkî di mehkemê jî de teyînî îfada mazlum dogan dayên lê hate ji mir dibêje apocu. Apocu herekesi, apocu çizgisi. Xwar li mazlum dogan guhdar bi. Vegerin li mazlum dogan bixwînin. Ev apoçiyên ku niha bi apoçiyên 2023 û apo bixwe dibê vegere ji xwe re piçekî perwerde bibe li ber destê mazlum dogan û hevalê wî. Min ê re çi dibêje? Dibêje tiştekî nerast e ku mero rêxistinekî siyasî, tevgerekî siyasî bi navê şexsekî girê. Ji ber ku rastî newloyê. Heqîqet newloyê yani. Heqîqeta rêxistinê, rastiya rêxistinê a Urgutê newloyê. û ev rêxistin navê wê heye. û navê wê Partiya Karkerê Kurdistan e. Ev mazlum dogan ji dozger re dibêje, ji hakim re dibêje. Ev gotina yani ev navê çewt, ev navê nerast li hemberî hereketa me hat belavkirin. Heta di navbera yani birjwaziya Kurdî jî ew behsa rêxistin, behsa eşîr, behsa gelek kesa ku di nav Kurda de hatî belavkirin jî lê yani ê ku vî navê hanê di nav civakê di bela kiriye ji qestî di bela kiriye. Ev mazlum dogan dibêje. Newlo ji nezanîna, bi zanebûn, bi zanebûn bi plan hatiye belavkirin qesd armancê heye. û ev têgeha hanê, têgeha apoçiyetê ku tu rêxistinekî bi şexsekî girê de ji mejiyekî gundîtî tê. Ji mejiyê gundîtî tê. Hûn guhdar dikin û dibîzin gelî apoçî. Ev mazlum dogan li ser we dibêje. Dibê navê apoçiyetê, têgeha apoçiyetê ji mejiyekî gundî şûndemayî tê. Wekû çawa ku me Partiya CHP bi Ecewî tê girê dan, yani Partiya Adaletê bi Demirel tê girê dan. Partiyên siyasî ji bo çoxî serokê wan girê didin. Ev ê wîja mînak tîne, mazlum dogan ev du mînakê han tîne ku yani navê Partiya CHP hîne Partiya Ecewî de, Partiya Adaletê hîne Partiya Demirelê, PKK hîne Partiya Apoyê. Apo serokê wê yani me hilbijartî serokê wî. Nirxandinê mazlum dogan bi vî rengê hane ye. Çi jî dibêje mazlum dogan yani dibêje ji ber ku serok û yani sekreterê vê tevgera hanê Heval Abdullah Öcalan. Heval ne dibê serokê Newewî, ne dibê serokê Netewî, ne dibêjin zanim yani van gotin botnê vê dawiyê wê çavê hemû serkirdatiya PKK ev tiştê han nebû. Ev apo binepixînin û apo qelew bikin û trumpe bikin û tu serokê Netewî û tu serokê nizan û ji başkanlik û meşkanlik ev çîrok mîrok wan tunebûn. Ev vê dawiyê çêbûn yani. Ji heştê û di duwa piştî givana hemû wenda bûn, şehîd ketin. Ev serkirdeyên PKK ê têkoşer ê rasteqîne çûn û ê zindanê dima û ê bin distê apo jî de Semîr derket, Semîr jî hat tasfiye kirin û PKK ji apo rima. û apo çi kir jêrma? Çi kir heta roja îro? Çi dike jêr dimî? Kesek tune îra bi wilê vegere, em vegerin axaftina mazlum dogan. Dibêje ji ber ku yani rêberê vê serokê vê tevgera hanê Heval Abdullah Öcalan bû, birjwaziya Netewî û medya fermî a dewletê û gelek belavokên din tevgera me bi navê tevgera apoçî da diyarkirin û da pêşkêşkirin lê tê zanîn ku navê rast newloyê. Navê rast newloyê yani. Tevgera me navê wê heye, tevgera me partiya me partîkî siyasî ye û ja pê vediçe. Pê vediçe mazlum dogan dibêje ku navê me kirbûn bi vî rengî jî artêşa xelasbûna Netewî û em ne vî rengîn yani çi navê ku ser PKK tê gotin ne yani çi dibêje mazlum dogan dibêje dixwestin me bidin diyarkirin
كو ام وكي چتنه و ام نولونه هم بارتيكي سياسينه ام ريخسناكي سياسينه مظلوم دوغان محكوم دكه بي هلوستا هاني هلوستا ناس کرنا وی تفگره هاني بناوي آبوچیه دي لپیشیا دادگه پیشیا محکمه مظلوم دوغان و نتنی همو حوالين زیدتری 40 کس جگره و کادروین ای اندام کومیتان آوندی ای کادروین پیش همو وهناك حتى روجا ايرو صاغن في مثلا هاني باش دزانن همو في تيجها آبوچيتي محكوم كرن كو تشتكي گونديه تشتكي كبنه پرسته پرخستن و پارتیه کی به شخصه کی بگیره ده و دخوازن کو وی گروبا سیاسی وی پارتیا سیاسی رخصنا سیاسی وکی گروب کی چتیا بده دیار کرن سال در باس بون دم در باس بون پارتیا کارکری کردستان وکی کو مدیا ترک دگوت وکی کو روزنامه دغو پریچک دگوت و نوکی مظلوم دوغان و حوالیوی PKK بو آپوچی شخور لمدیا PKK لسرخوبون بنرن چواب به فخر ولو خو به پایبون خو پید بینه PKK بو آپوچی تماشا بکن نتنه وسا نتنه PKK بو آپوچی PKK ده آپوچیه ده بإصراره وشخور بینه چizgi و مزگی و چیرو بیرو هانی یعنی PKK شخور بینه کو لایقی ویه خو گریده به شخصکی لایقی ویه کو ناوکی الخوکه ناوکی کو ولو جمجیکی گندیتی به لایقی خود بینه کو ناوکی الخوکه يعني وكي ناوي جروبين چتايا يعني آپوچی لایقی خود بینه و يعني كريه تشتين كو چتا بكن تشتين كو كارين نلري كارين كريت كارين نباش دناوا خود و دناوا جواكا كرده PKK تشتين في رنگي هاني كريه كو يعني لايقي وي ايدي افنا براسيليتي نما ناوي بارتيا كاركري كردستان ناوي كو فرهاد كورتاي لPKK كر ناوي كو مظلوم دوغان خيرو جرمش كمال پيرو حوالي وي حوالي وان ده هندري زندانه ده وينا وي هاني ده پاراستن ناسنامه وي پارتيا هاني ده پاراستن او دو برد عمر خودان جيانا خودان او ناو نما لايقي PKK شعالية كريار شعالية ايديولوژيك شعالية توريك نما وشاقي كردستان كي سربخو آزاد ونها كومارا ديمقراطيك ونتويا ديمقراطيك وبرنسيبي كماليزمي ومصطفى كمال اتاتورك ندج من ايجالي كرده دا انا خوزياج مالا خدير وميري كريمي كمال بيري ترك صاغ بانا وآبو بفيرنجي هاني جي كمال بير ربقوتانا مصطفى كمال اتاتورك ندش من ايجالي كرده وكمال بير تركه بأصلي خود تركه كا حقيقة رج تربية رابانا وآبو بفيرنجي جي حقيقة ربقوتانا مصطفى كمال اتاتورك ندج من ايجالي كرده كالا بحقي ويتشي بكران كمال وحقي هردو اي ترك كب اصلي خب تركن انترناسيوناليستن
دۆستی کوردانی شەهیدێ کوردانی شەهیدێ دۆزا کورد و کوردستان و سەرخۆبوونا کوردستانێنە وێکیش بەرسەوێ بدانا ji serokê newewîre newî bidane ber şîlmaqa dixurifiye diçi dibêje yanî çawa Mustafa Kemal Atatürk ne dijminê gelê Kurd e yanî xwîbûn li hemberî kî bû komkujiya komkujiya 1925 kî Şêx Saîd û hevalî wî dar nekir kî Seyyid Reza û hevalî wî dar nekir kî komkujiya Dêrsimê pêkanî û bi vî rengî çawa ne dijminê gelê Kurdî yanî bi çi heqî ser çi esasî yanî apo bi vî mintiqê hanê bi vî şêwazê hanê û PKK tevayî yanî tiştekî PKK tê li nemayî bîyê tam bîyê hereketa apoçî çizgiya apoçî û bi israrin û nema dikarin vegerin jî piştî heqwasa sal ji dek û dolav û derewê komara demokratîk û neteweya demokratîk û çîrokê apo nema dikarin vegerin xwestin PKK fesix kirin dîsa xwestin PKK ji nû ve ava bikin û van derewê hanê nema dikarin nema tiştekî PKKya Mazlûmluğan Xeyrî Dörmiş Kemal Pîr di vê rêxistina hanê de nemayî ji ser çi esasî yanî wilo navê wê dikin Partiya Karkerê Kurdistan û joneja ne tenê wilo jî koma civakên Kurdistan ev çi koma civakên Kurdistanê ye ku Kurdistanê naxwaze ev çi koma civakên Kurdistanê ye ku yanî komara demokratîk û neteweya demokratîk dixwaze ev çi koma civakê Kurdistanê Kurdistana çi Kurdistan newloyî ne wekî apoçî dibêjin Kurdistana ku apoçî dixwazin ku tineyê di xizmeta dewleta Tirk de di xizmeta rejîma Tirk de rewşa niha halê hazir apoçî ev in apoçî bi vî rengê hanêne kalan vegerin em pir venegerin em vegerin orte yanî PKK ji heftê û heştadê çêbû heta kîjan salê heta qunaxa 20 sal hala em binerin PKK di not û niha di not û heştadê çawa bû apoyê çaxê çi dixwest dema ku piştî ji Sûrî derket apoyekî çawa bû ki hala em vegerin vê belgeya hanê ew jî ji pirtûkên PKK'ê ne ez dema rexne dikim lê vedgirim ez vedgirim pirtûkê wan tiştekî cem xwe nayînim ê ku dixwaze bersiva min jî bide bere vegere pirtûkê PKK û ê were bi zanistî bi mintiq bi exlaq bersiva min bide ê ku dibêje hoşeng wala hinek dibik hinek hebin wilo bêjin ne cidî ye o nizam qerfê xwe bi Cemîl Bayîk dike ya qerfê xwe bi ez ê qerfê xwe bi Cemîl Bayîk bikim ez ê qerfê xwe bi apo ji ber ku ev PKK ev apoçî kenê xwe bi vî gelê hanê tevî kirin heta roja îro û ez jî ez dikarim bi zimanekî ziha û akademîk û hişk û sert û biaxivim û wilo wekî semînara bidim na ez dixwazim bi zimanekî rihet hêsan kesê pispor jî ji min tê bigêje fêm bike kesê normal jî ji min tê bigêje û fêm bike ku tu çi halî de yî ez ne wilo bi zimanekî ji cehedê jî lê ne zimanekî wilo pir hişk û sert û bilind û ji nizm li xelkê binerim tiştekî wilo tune zimanekî wilo hêsan mebesta me nerîna me bigêje xelkê ev lêkolîner nivîskar û rojnamevan Ronî Alasor yan jî Alîsor rojnamevan Ronî li gorî
خوندنا مجير وناس كرنا ما يعني ما حفظونا ديتيه ليد ريا تليفون دو دانوستندن ده وريا يعني هنا تشتيوي مخندن وكي كسايتيه كي روشنبير لكولينر ولات باريز نشتمان پرور كرد حز كردستان حز خودی بیر و بوچونکی نتویه ده دسپیکا عمر خوی جوان ده سال هفته و نها تبلی گروپ چپگری ترکا ده به جوان وقت لکردایتی خودگر یعنی که کی وجه غیر کیل میدانی بو چیروکا پککی تی خونیزی کی پککی دک دنا پککی جی دنا مینه چند بعد مینه وشنا باند دربت تی اوروبا للنرويج دمينا وجيانا خو بردوام دكو سر خو دوسته حتى كو بري خو د روزنامه گري ونويساندنه وليكولينريه قال كسنوي ناز لكن يعني كسين در دورا آپوجيلار آپوجي و انتي آپوجي هر دو جي يعني تمثيلا و خطا اورتيدك خطا كو يعني دكاره تيكيلي بحمو كسار ديني يعني ببكيكي جيرو بدوستي بكيكي رو بإيكوش بكيكي قطبونو كو بكيكي جي رخنا بكن توازن اكي ولو بالانس اكي ولو تشي بكو افتشت هي يعني او ينجي ازولو ناس دكم يعني دبوكو يعني جامير هينج ولو تشيتر بد خندنا ما حقيوي ندي يعني از يعني اگر دبوكو تشتكي ولو كو مثلا افتشتكي مؤاخفتي هنا هندك يعني جامير جولو بيتر نمازم جامير يعني جومرد يعني 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 جولو باشتر و خورتر و هلبت وي جولو تشيتر يعني نامه کی وکری بلاف کر اف وکی ودیتی اف نامه دی 25 ماه نوامبر وی ساله بری سال بگرا پککی 27 مجداری بلاف کر دوی نامه هانه جیده وکی بانگوازی یعنی پرانی لپککی کو یعنی ازولو تی دیگیزم کو پککی ایدی دی بیل خواه بچکی خورخنه بکه براستی خورخنه بکه جدی خورخنه بکه خو ازلشتری و لخوا وگرج برگو اف کسین خورخنه پککی دیکن ایدی پر بونه سر سوشل میدیا درتین و بلگه یاد بیجن و ارگومنتی خود ددن دیار کرن و رخنه دیکن افانا حمونه خاینن يعني PKK وان رش بگو بیش وانا خاینن و نظام چو آجانن و گریدای میتین و پرادستینن و فلان 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 نراست دبي PKK بچکی الوان وگره الوان گهدار بکه و لخوا وگره و پرکی و دلیوکی و ریکیش بو دیالوگ گره وک اف بانگا رونی بانگی کی ولو هستیار ولاد پاریز و جیه ریزه و جیه سپاسیه از وکیکی کو PKK رخنه دکن بتوندی براستی از رونی که رونی سپاس کم لسر وینا میاهانه و از هیوی دکم کو PKK لی گهدار بکه و برسواوی بده نه بشیوه که ولو نور يعني زبير بشينن جمي يعني رمزي بشينن جمي بشك حبي اسبريمي بدنوي حبي اسبرين بدنه ويعني ولو بشكي ساكن بكن وبيجن واميل خوفا قرن وشخوا امسرخنا هاتنا باكرن وك ابو محمود باكسير تقول عجايب اشرخنا حزدكم وترخنا دك ترخنا الما بقول تعالي كاريامتك ابو جيولو تقول نبي في منطقي هاني تشزقيا ابويزمي رخنا نا رخنا جدي رخنا شغل زلاما كو براستي بكيكل خبقر اف كسين هاني اف كسين كو رخنا البكيكه دكن نحمو خاينن نحمو اجان نحمو خفروشن
نحمو أرزانن نحمو وكي بككينة هر بعصا سوري 20 سالة بمينة وهر بإيران اطلاعات إيران بمينة وهر صدام حسين تكليا بك حمو نوكي بككينة حمو لايكي خناب نابين كوكي بككي بكن هر نهوالي خب بكجن هر نهوالي خب تصفية بكن يعني حمو كس نابو وك بككي وحمو كس لايقي خنابين كو جنايات وتوان بككي كري بقرتينه وشعي خوجي بقرو وكارو باري خب بككي بردوان بك حمو كس نولونا يعني هنا كس هنولونا سرخو قبول لكن وجداني خود فروشن بككي وبرادستيني سر بككي ما دياب براد افتش بازار هي بازارا كرين وفروتنا وجدان الجنب بككي او ذكري فرها اف هي اف ما مستروني ككيروني في بانگوازيا هاني في ناما بكري سرمد يجي بلاو نكر يعني لي شانجي شنجگل كسار دناف ده شانجا پوچيار شانج لغوري آگاهية में شانج هناك حوالي ايكو ازوان ناس جي ديكم جي و جيهاش مش مخن متشتكي از بأريني بيشوازي كر يعني از بقولو يعني بوزيتيف مبيجوازي او كرو واز بيجم خسكا بككي يعني بآروني بكل خفقره اشي تخوازما كي روني بچكي هيفي امد بككي ده ما ب هيفي امد بككي ده نماي براستي نماي يعني از هيفي امد آپوچيا ده نماي يعني اگر بكيماني باش ايما يانجي از راديكالم قاشو هوشنگ رخنه خود راديكال روني رخنه نورمال اي ولاد باريزي اي مروباتي اي انساني اي اخلاقي پر يعني يقولوا پر راحت لنامه خود وپر بهستياري هفوكو قوتنا ولو هالبجار تبو حساسيتي ولو تيكستاوي ايكو بخوينه ناس بك پر نرم اگر برسوا منادا بكك بعقل وبمنطق بالتهديد وقف خورنه برسوا مدده لبره بمنطق وبأخلاق وبعقل بنرماي برسوا روني بده باشه بره PKK لأب كسين كو رخنا PKK ولا أبود كنو عن جهدارنك كسي وكروني جهدارك ما جهدارنك إيه كسي وكيروني هم مثلا نرمن رخنا PKK ديكش PKK نرازينه ل أبي كرخنا PKK شي ديك نرازينه دبيجن ون راديكالن ون حسكن ون سرتن رخنا يكون PKK ديك خدمة دولة تاتر ديك خدمة إيران PKK بالسريع حياة بنيت خدمة دولة تاتر ديه جسري حياة بنيت خدمة إيران ديه جسري حياة بنيت خدمة رجيم سوري ورجيم صدام حسين دبو PKK ولو ليه خمناك أي بيجن مرة رخنا وشن قوي نظام كيف فلان 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 كيف خدمته إما مرة رخنا حقي وانا ما في وانا اجي تخوازم يعني از هیوی دیکن PKK الوان گهداری بکن ما گهداری نکه PKK رخنه گهدار نکه PKK دموکراسی نخوازه جبر کو دموکراسی جبو PKK جعریه ریفورم جبو PKK جعریه مرنا خو PKK مرنا خود ریفورم و دموکراسی دبینه اگر PKK تفگیره کی دموکرات بانا و کنگره چارا قبول بکرا و داربایا آپو و جمیل بایک و عثمان اوجان لهمبری وی کنگره هانه تیک بچویا وی PKK بمانا PKK محمد شنر ده نصال نوتی دو خست PKK وگرینه PKK ها مظلوم دوغان خیری دورمش کمال پیر خست وگرینه و حیا قناغه کی بچکی ولو گاو آوید و کنگر سرکت لی آپو قبول نکرنا آپو خست PKK به آپو چی وەکی تەفگیرێکی چەتەیە ببێ ڕێخستن گرێدای شخصەکی کۆلەتیە شخصەکی بک ئاپۆ vê xwest ئاپۆ بسەرکەت ئاپۆ بسەرکەت
أبو سركت وحتى رجع إيرو سركتي لي لو ما أزد بيجم أفري خستن نما أفلاح تبه يعني شنفد بيشتي في عمري هاني جميل بايد بيشتي حقوصا كشتن كري ورش مر بفي ديمقراط مر بفي ريفورم خاص عباس بيشتي حقوصا كشتن بيشتي حقوصا تصفية وحقوصا جنايات أي بفي ريفورم خاص وديمقراط نممكنه خوزياج مالا خوديره روني قهدار بكن يعني أمي أجل روني قهدار بكن بجدي وبمنطق وبولاد باريزي وبأخلاق نزيكي نامية روني ببن از نما رخنتك از نما رخنت بكي ازي بجيكي هيفي چه ببه هيفي قهرتني كو والله با هكيكي نجي خبر بقهرتني دو بر ريفورمي وخو قهرتني قابكي آبت هيفي نماي لو ما از رخنه دكم بسرت تند بقرف بحنك بمزاح بكوميك بجدي بچشي وازي از رخنه دكم بچكي خلق هشيار بن بچكي خلق راستيا وي تفقر هاني اف خاپاندنه كو امتيد چون او تيد روني چند محدنا فككيد ما وربيع ما عمري خود نافي مثلا هاني قدان ايه كود ناف شي دي او عمري خود قدان شونو يعني 20 سال نحنك يعني ناوا يعني مرو پشتگیری و پاراستنا و رخصنا هاني بكو ريكلاما وي بكو ريكلا بروباغندا وي بكو باريس وداوي دركه بكو يا ما تشكر ما تشكر ما تشنكر ما خليل سري خكر ما نشر مفديه ابو تشيش بوچيه كالا يعني انجا خولو يعني روشا ما جيانا ما جهاشتي وي قناغا هاني كو هركو ام ابو هركو از دیروکا پکه کیفت گرم یا ام تش حالی دون یا ما تشكر ما تشاني سري خو سري قالي خو ما تشاني سري يعني انا حيفا كچو خورتي كردا ورن كشتن دبر يعني دبر تفقرا ابوچي وچز ديا ابوچي از هيفي دكم الشاش بم وروني راست از هيفي دكم كو پکه برسوكي بعقل وبمنطق وبأخلاق بده ناميا روني بيجي قالك سپاس ما مستروني كرد پروري هجا نجتماع پروري هجا امي برسواتا جدي و تببينه ما چه رفورما خوش بكن يعني چه ديمقراطية راست بكن امي ليبورينا خوش اورهان ايدن بخوازن امي ليبورينا خوش چتين گنگر بخوازن جي سايما اكشن بخوازن جي محمد شنر بخوازن اف كسين كو حمو موان تصفية كرمي ليبورينا خوش انور عطا بخوازن امي الخلقية قهدار بكن امي السليم شروكا يا قهدار بكن امي الهوشنگ ورسي قهدار بكن امي اف كسين كو رخني المدكن امي الوان قهدار بكن وقوة قرن امي فقرن او فككيا كو مظلوم دوغان خيري درمش كمال پیر فرحات كورتاي عمري خوا دان كرن قربان جبو في ريخصنا هاني امي بقرن يقونا هاني برا حكم اوتونوم بخمناك اما چبه ايدي اف آشي كشتنا كردا وخاپاندنا كردا راوست حتى مجارين دن ناوا خير وخوشيه ده بميني جیان به پرسان پیش دکوه به رخنه و نرخاندن پیش دکوه دبیم جی پرسان نترسن دیگل هوشنگ پروگرامه کی هفتانه لسر اکران خانی تیویه هر روزا سه شنبه ساعت 8 ایواره لگوری دم اروپا از لبندا ومه من جیل بندا بگم